Info paket minimalis, Mas. 3.200.000 tak kei loro, Mas. Oh, apa ki? Iki lho siji tak kei 3 pintu, gitu. Minimalisan tanpa ukir. Oh iya. Bahannya full kayu jati, Mas. Oh, jadi tenang. Ya, nek Mas Budi nek gak jadi gak usah kok bayar balekno nang supir ae. Oke, masuk. Ya toh. Iki nomor siji, Mas. Lah sing loro ndi? Wah, motife ular keket. Ular keket. Nah, iki lho, ndono Lho. puyuhe, Mas. Nah, kaca panjang, gitu. Model Tionghoa, gitu. Oh, Jos toh. jos masuk. Oh, masuk to iki. Mm-mm. Iki cukup rong barang tak kei rego 3.200.000, Mas. Bahannya apa ki, Mas? Udah Mas Budi ya, Mm. bahannya full kayu jati. Heeh. Barang datang dicek dulu baru dibayar, nek gak jati gak usah kok bayar. Oh, masuk iki. Iso Oke. COD wi to berarti. Yo COD to, Mas. Lah engko teko kono tambah bensinnya pira ae ki engko teko omahku larang engko. Weh, aja kuwatir, Mas. Boleh Mas Budi wi ya, area Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura wi gratis ongkir bayar COD. Omahku Banyuwangi kono ijik gratis ongkir. COD gratis ongkir. Pucuk kono ki meh Bali kono ki omahku. Gue yo pucuk Banyuwangi, pucuk Puger, lo jejer, Kulon Tegal, Oh, iya. katerne gratis ongkir. Gratis ongkir. Terus cara pesene piye, Mas? Yo diklik bio propole Mas Budi Behuritur, di bawah bio propole jeneng bawah titik mi to wi. Lewat satu kali terhubung karo Mas Budi langsung. Oh, oke, siap-siap dilewat satu kali langsung judul. Yo, Mas Mbak balesi ora engko tak WA. tak asisi langsung, Mas. Oke, siap. heeh. Oke, 3.200.000 dapat 2 pintu sama 3 pintu.